Fuza yuko mwatuvuganira bikagabanuka tugabanyiriza ibiciro kugira ngo ni bamwe mu bana b'abakobwa batuye mu bice by'icyaro bavuga ko mu gihe cy'ukwezi kwabo kw'imihango bagorwa no kubona ibikoresho by'isuku bizwi ku izina rya Kotex bitewe n'uburyo ibiciro ku isoko bihagaze. Ibi bikabagiraho ingaruka zitandukanye aho bibatera no kwishakamo ibisubizo byo gukoresha ibitambaro baciye ku myenda yabo yashaje. Yaje ndamye cya gitambaro arakiriranwa mu ishuri, ageze nimugoroba aza cyamukase ibisebe. Dore nyine twayiguraga 600 cyangwa 500. Birabangamye pe. Icyabiri ni menshi nuko batugabanyiriza ibiciro enda kakagura nka 500. Umukozi ukorera mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB muri serivisi ishinzwe kurwanya no gukumira indwara zandura, Marie Jose Niyibikora avuga ko gukoresha ibitambaro mu gihe cy'ukwezi k'umukobwa bigira ingaruka zirimo indwara ziterwa n'udukoko duterwa n'umwanda mu gihe byakoreshejwe nabi. Agasaba abana b'abakobwa kwitwararika mu gihe batabonye ubushobozi bwo kugura ibikoresho by'isuku byabugenewe. Ibitambaro mu gihe byakoreshejwe nabi nuko uba wagize isuku nkeya, ntabwo uba bifurishije amazi meza ndetse n'isabune ngo ubyunyuguze neza mu mazi meza kandi byanikwe ku zuba. Ikindi mu gihe ari kugikoresha yakwirinda ko cyuzurirana. Ahangaha bimusaba koga byibura 3 ku munsi mu myanya ye y'ibanga. Marie Jose Niyibikora akomeza avuga ko mu rwego rwo kurwanya izi ngaruka habaho ubufatanye hagati ya leta ndetse n'ababyeyi muri rusange kugira ngo aba bana boroherezwe babashe kubona Kotex ku giciro buri wese yakwigondera. Habayeho kuzuzanya. Ndumva ikibazo umwana w'umukobwa atakongera gukoresha igitambaro ahubwo yakoresha icyabugenewe ari cyo Kotex. Umukozi ushinzwe gukora ubusesenguzi mu bikorwa remezo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom, Philippe Mutarambirwa avuga ko ari ngombwa ndetse bikenewe ko igiciro cy'ibi bikoresho by'isuku ku bakobwa byashyirwa hasi ku buryo abanyarwanda bashobora kubyigondera ndetse ko bakomeje gushaka uburyo byakunda bahana batubahiriza ibiciro byashyizweho. Muri 2021 hasohotse itangazo cyaho ibiciro ntarengwa bivuga yuko sanitary pads zigomba gurishwa hagati y'amafaranga 700 na 900. Kugira ngo abantu babyubahirize kiba ari ikindi nuko n'ubugenzuzi burakomeje. Mu mwaka wa 2019 nibwo guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gukuraho umusoro ku nyongeragaciro TVA ku bikoresho byifashishwa mu isuku bizwi nka Kotex mu gihe cy'imihango, hanashyirwaho ibiciro ntarengwa bigomba gukurikizwa ku masoko kugira ngo byigonderwe na buri wese. Kugeza ubu ntabwo byari byakunda kuko Kotex ku isoko ibiciro byayo ku muntu ugiye kuyigura byibura asabwa amafaranga 800 cyangwa 1000. Ni mu gihe kandi aya mafaranga ku bana b'abakobwa mu miryango itishoboye bavuga ko bagorwa no kuyabona, dore ko kuri ubu igiciro cyazo aho kugabanuka gikomeje gutumbagira, aho hamwe zigurishwa ku mafaranga 1200 cyangwa se amafaranga 1500, kandi harimo bamwe na bamwe usanga bakoresha byibura udupaki 2 cyangwa 3 mu kwezi kugira ngo bizere isuku yabo mu gihe bari mu mihango. Marie Jeanne Umutoni, Radio Salus.